Zaram kipun Lairam unaw nga damin nan siyaw na mo Lairam Media Group Lawngtlai Lairam min nan gut kanin tlai na Zarhkhatchung Thawngthar relnak kampan chan Hniang ni som pasari Thawngthar le hlei kwa si Thawngthar reltu TB Laltlanchhung kasi tuah Thawngthar Biatlang ngai na si Lawngtlai sunglawi in India rampi zalonnak camtuak voisom sari pathumnak lom asi High Court-nih Congress MDC na Thawngthar Biatlang Lawngtlai Sanitation Tax Committee and Chu Lawngtlai TB Zawtnak kongkau Media Worshorp tuah asi LDCC ni ukil jan upat na buarter tuah advisor to CM Lalramzau po palet waral za minung zani songaling ay din ko nga nung retainan CBCUSA-GS ni press conference tuah na tuah chung Thawngthar tingin ngai na Lawngtlai sunglawi nga in India rampi zalonnak camtuak voisom sari pathumnak lom asi Hniang ni som panga akhan India ram ni zalonnak ahu camtuak voisom sari pathumnak chu ramchung hundang na bantukin Lawngtlai zonga sunglawi nga in lom asi alomnak nan ni chu central violator tuala si in Sports and Youth Services Minister Purabadrong Moroite ni khwalian si in ahman pina Zing ni chua ka in Zawza office le hundang na India rampi alanzar an si Zing sumilam pariat le ni somli panga Lawngtlai DC office maya Lawngtlai DCP sashan ka ala IAS ni chun rampi alan Court-nih in upat salam ante chun lan sumilam pasale achewa si violator tuala khwalian minister Purabadrong Moroite ni rampi alan patharin rampi alan upat pe to parade contingent sompariat na salam tek mi chu arakle na khwalian Purabadrong Moroite ni chun mi pi achwa khomi na chu zalonnak kutlain India ramni zalonnak ahmu kho nak nga ding cha I ran chuan tu ram pasal cha na thai chang chin bu in anti senle an thlanti in anrak kil kam chang ni India ram himnak le than chaunak ding cha ran chuan pia asom na Minaw nun shop tu le krifa bu zong ni adok mi zuzwar dongtar ahong simi na minister na chairman na tanga mi pi chan chaunak ding Zawza program SEDP development board som pali to asimi le chuna rian chuan nak ding cha chun Zawza budget tangka chia ahong simi na rian chuan khawin lok ayukta ser ahong simi na izau khen nak felfai de pa kho nak ding nga district thar tathung saitwal khozol le nathia district on thar ahong simi le mi pi phuri chok nak dinga vehicle tax act to that ahong simi na chu chan sa lo te Mizoram cha rian chuan mi tampi laka langtar masak ka du mi asi ati khwalian ni chun Mizoram le Lawngtlai district chan chaunak dang na zong chin chapin ipe tlai nak lam cha kho nak nga National Highway 54 lampi thingka in Coast West yang kilometer somthung pariat in asaw mi kau chap dingin malak asinak na Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP lampi cho liaw mi chu alin tuan asi ko nak nga Zawza ni fakpi India na chuan liaw asinak kong na pina district court dang na zong zo khen le chap an siling mang na kong achim District Hospital Lawngtlai ikhum somthung nak chu ikhum songa nak ringa sak chap chu ama liaw mi zong za somriat panga shong lim asi chang hospital building pina quarters le trauma center na zong sakchi asilai nak ding na District Hospital Lawngtlai ni thong hi le heriat Mizoram pumpi District Hospital Thiang Big Longman Kayakab Award le Most Beautiful Award unlock ko mi chu Lawngtlai District timin cha tu an sina kong na chimpi na DC Lawngtlai malak na ka department dang na tangin changchi in siang in dum to project kan siang in kan dum timi siang in aganwadi center le ngak chia zo khen nak mun dang zani sompalia kalpi ni chu India ram kwa thongla tu na zong ni an kwanzar mi asi India ram Vice President zong ni Rajya Sabha House chunga le ama social media account yang na achim chwa mi chu lom oklak ngai asiti in district muido ter tu asi ati
Sports Minister ni chun phunglelam ken koi konga District Administration le District Police na rian Zawtnak chu fakin District Child Protection Unit te na he changchi in Lawngtlai Police Station a child friendly room to asina kongle chungte sangau borapan suri le vasai police station na zonga to chan dingin tim to anak nge lewmi na Mizoram South le hum him na cha dinga a her tuk mi thinga huni thak air battalion hun pi cheng veibel che som ni bariat noi som li pani cheng sim li sang riat I sak lewmi chu December kumthong ni le hei kwa a on dingin tim to asina kong alang ter AHN Veti Department tanga sabual tlangi sia zwa tu na shanga grazing ground to atlu piakin mampi AHN Veti Department ni R fakyo ter na poultry hatchery bun thlu asi changnak na nabat tangka in state Veti hospital sakchwa ma liaw asina kong na Zarhkhatchung Thawngthar a sia le chotlon na grazing ground to adingin malak asina kong na Zarhkhatchung chi hinua hin ceremonial parade lo manthot nak ngai chol si in an am category a Don Bosco School NCC chu pakhatnak si in pani na downtown English School Scout and Guides le pathum na Don Bosco School Scout and Guides na an si secondary school category a Don Bosco School High School section chu pakhatnak si in pani na Zehhavzire Higher Secondary School le pathum na Government College Veng High School na an si elementary school category a Government Bazar Middle School chu pakhatnak si in pani na Don Bosco School Middle Section le pathum na Zehhavzire Higher Secondary School Middle Section na an si Mizoram Police Armed Contingent le Government Model English School SSA Pipe Band na chu Special Participation Prize le Parade Contingent dangvel te na zong Participation Prize pek chia wan sifon Parade Commander le Judge na zong lomman to piak an sifon Hipi na hin Independence Day Football le Badminton Tournament lomman le Special Award dang thot chol asi Football a hin Bazar Football Club chu Champion si in Lawngtlai 3 Football Club chu pani na an si Badminton category dang laka men's single lan mangai zwal College Veng Badminton Club a champion ni men's open doubles a Chan Mari Badminton Club IO in Van Lalchoi sang le F Shangye bikop an champion ve phone State Department Lucky Department Trancha bika Lawngtlai Power Division chu thin si in LDCC tang department ma lakin Land Revenue and Settlement Department team and CE Healthcare Award to District Hospital Lawngtlai Medical Officer Dr. Zawtnak Sakchuak ni adon Tisen pe Chachong Lopnak chu Unit Sumli Pakwa pe to HC Banlarwat Pui Lawngtlai Bazar Vengle Unit Sumthum Panga pe to LH Zawacheng pa Lawngtlai Chuna Sena pek and si Best Police on Duty at T Banlarwat C181 Police Station le Best Traffic Police a Constable Laltlanchhung na chu thi an si Best Adan Wadi Walker Award chu Lawngtlai Block Thokin Lily Parvul AOC Center chu Chongte Block Thokin Sunita Chakma Kamala Nagar 3 Sangau Block Thokin F Lalthankim Sangau Subcenter 2 le Bual Bungtlang South Block Thokin Chim Neiding Chamdur Tlang Center 2 na ni andon MLA MP le VC team nak le MDC by election ngai chiami a sector officer chabi ka team mi chu tichong constituency changin C Laltlanchhung assistant professor government Lawngtlai College Lawngtlai West constituency Thokin F Van Lalmangai lecturer dai Lawngtlai East constituency Thokin Laltlanchhung Colony block development officer sangau na team an si Best polling party at tichong constituency tanga Udal Thana Soratu polling party Lawngtlai West constituency tanga Damli polling party le Lawngtlai East constituency tanga Bal PNG2 polling party na team an sifon Lawngtlai Independence Day lomnaka hin Lawngtlai DCP session ka ala IAS Lawngtlai SP Pu Amit Goel IPS LDCC CEM Pu TB Tourism Department Director Pu Saitwang Napina LDCC MDC na State and District Council Officer list staff na Political Party le Zatlang Bu IO Light Students Association le CYLA LWA na Khotlang IO Mimintang na le Thongla Tungna pi na siang ngak sia le mi pi tangai an chuak kho chertuali chan mandi asi nuwa Zarhkhatchung Thawngthar Lawngtlai DC
vehvatnak in VIP at home chan changai manchol ase. Tukum Independence Day Pual Hin Lawngtlai District Independence Day Celebration Committee ni chun Lairam Motherless Home le District Jail na cheng sang ni ve an pek fuan. Tourism Minister ni Lawngtlai Tourist Lodge vehvatnak ngei Hniang ni som pangakum thong ni le kwa hin Tourism Minister pu roba jongmoi roite ni chun jing ka khan Lawngtlai Tourist Lodge vehvatnak ngei an dir hun zo felnak ngei Minister hi Tourism Director pu sai luang le official dang na ni anzuli Lawngtlai Tourist Lodge a rian chuan tu na ni rakdong somin Lawngtlai Tourist Lodge dir hun le herbau mi na rak chimin an her mi thil le na an rakl Lawngtlai Tourist Lodge a hin ku khan sompali umin sunglei a mi khan na a hin fur pilawa ruati azuk toni thlop a hernak na kwal motor chianak ding in tuah kau chap a hernak kong na an rak kong na rak chimin Minister ni chun Mizoram hi Tourist Lodge na chu dingin malak leo asinak na Mizoram Hotel and Restaurant na chu thiang le fel fai de in le kaldu tlak chin leng mang asikho nak nga kwa khir dingin Tourism Department tanga chia di an sina kong le Zarhkhatchung le vehvatleng mang asinak ding kong a chin chap Congress MDC na kara boy na ka ummi kongkawa court sina an boy na chwa pi mi chu Guwahati High Court aizol bench ni chun vehvatnak to in LDCC CM Lalramzau chu an nawlnak le document na Zarhkhatchung District Council le and Minority Affairs Secretary Laltlanchhung Governor sina pe dingin a thaiter INC MDC na ni hin INC MDC pali le independent MLA pakhat chu Congress Legislature Party chwa takin MNF MDC na he United Legislature Party an dir cha MDC an sina changin bandingin Chairman sina antun Chairman ni hin abandu na lo cha High Court a nawlnak an tuah ase High Court ni chun CCB Rules Chapter 9 para number 11 Clause 6 sub A B le C tanga MDC panga na hi disqualify ko an si ati LDCC Chairman le Deputy Chairman so INC MDC na ni MDC an si nak changi bang dini an timi na lucky anitel cha session shwai a set phone di na lo session ngei asi a chun CEM silang ni puti zakung shwai dingin vehvatnak to asi District Council IOE MDC kongkau a hin vehvatnak chu governor to ading asi cha puti zakung chu an nawlnak na vehvatnak chatlak bu Zarhkhatchung District Council MDC kongkau a hin vehvatnak chu governor to ading asi cha puti zakung chu an nawlnak na vehvatnak chatlak chu Zarhkhatchung District Council and Minority Affairs Secretary Laltlanchhung Governor sina pek dingin fialan si LDC ahin mipi ni team ni elected MDC somni pangale ruat ni nominated MDC pathum andilakin somni pariat anum Congress sarkar puti zakung shwai mi Congress MDC pali le independent MDC pakhatna ni chun 90 a khan chawza anbomnak anizuk in MDC pariat ni lawmi MNF he United Legislature Party and Rakdir ULP ni hin governor sina MDC som pathum an ngei ruanga chawza tuah dingin an noli Congress label ni chun elected MDC som pani pina nominated MDC pathum le nominated MDC pathum he MDC som panga an nei ri cha chawza naklai kho an siri nak kongin an changve Ukil rian upat nak barter tua advisor to CM Lalramzau an po Lai District Congress Committee ni chun chachua ngei advisor to Chief Minister CM Lalramzau chu ukil rian zo nak chu barter tua an ruatnak an Lawngtlai Mizoram MNF Party ni chawzanak an Laltlanchhung in Autonomous District Council pathum LDCC CADC le MADC a chawza kalliau mi thluk an tim chol ti mi kong chimin Lai DCC ni chun LDCC a MNF Treasurer F Vanalzom le DC Pachung GS Narak Hongin Congress MDC chewkhat an lem na LDCC Congress chawza chu fak na in an ti boy pina High Court tiang phan dingin harnak an tuah piak an ti Lai DCC ni alangter ni nga chun LDCC Congress Legislature Party chwa tak tu MDC panga na chu High Court a khin an si MDC panga na chu advisor to Chief Minister
CM Lalramzau Senior Advocate ni Court-nih High Court adir piaknak Advisor to CM asina bantak chuang chung lawin CM Lalramzau ni ukil rian akem chi mi chu angal mi po an khoro a har ti mi chimin LDCC ni chun Mizoram mi pi ati mal phau I ukil rian za tuk mi zong abortar di anti Mizoram CM Advisor asibe mi ni ukil rian le Advisor to CM Office za nak kilveng khau lawin MDC uire na shanga High Court ti adir mi chu fi nungai asiti in hiban tukin non nok kho mi Advisor kan CM ni angai hi chu apoi kan ti tuk an ti chap LDCC ni chun Advisor to CM Office chabuai le ukil rian asun loi chin kho nak ngazai court case ang CM Advisor Cebu in chun ukil rian chuan kem in kota ilanti loadingin andu na anlang tari CM Lalramzau chu rian chuan adu asia chun Advisor to CM chhuatak dingin an nol phone Lawngtlai TB Zawtnak kongkau Media Worshorp to asi Lawngtlai CMO Conference Hall Lawngtlai District TB Center vehvatnak in more tuberculosis Zawtnak kongkau Media Workshop buat say asi Isan Hanpitu Lawngtlai District Chief Medical Officer Dr. Laltlanchhung ni chun nun himnak ding lelam kipin chanchawnak ding nga aher mi chungan damnak hi asi ti mi chimin Lawngtlai District TB Zawtnak lauter ti min rian chuan chu ama liang mi chu alotlin kho nak nga district mi pi na zong ni ma le zon chiawa chanlak kan her ati I mi pi chuan piak nak le rian chuan pi dinga thongla tu le phot jam tu na som chot na District TB Officer Dr. S. Thaiji ni chun TB Zawtnak chu ikai kho foi ngai simhat saloti dam zong a foi ngai mi ase ati I Zawtnak angai mi na man te le achan te a Zarhkhatchung le thobul an sia chun dam a foi tuk mi ase ati hi Zawtnak angai kautia zu mi na chu aran nakin zautar dingin le ashik an hmutwani aran nakin si he Zarhkhatchung an sia chun Zawtnak trinung asilo ti achapa Dr. Thaiji ni chun kumthong ni le kullenga a chun TB Zawtnak chu India ramin tholdoi le tlautar kho asina ma chawza ni ma adok chu ama liaw city mi kong chimin hi thil a hlokin kho nak ma mi pi na zong ni chawza rian chuan nak hi asi kho chungin bong chan chiao dingin anol phone na Lawngtlai District TB ngei ni kolle Zarhkhatchung konga District TB Center ni hin fakpi in rian ma adop chu ma liaw I Lawngtlai District chunga tu kum January thokin August ni som pathum tianga TB Zawtnak ngei mi an khak in hu mi som sari an chang I kumthong ni le red report I alak nga TB le HIV angai kop mi panga ho an sifon TB ngei nun nak aliam ni pani an I TB ruang ni Zarhkhatchung liaw mi na chu chate in Zarhkhatchung nak andon tuan kho nak nga cheng za seri som nga pek an sitoni hi pinahin ani Zarhkhatchung chunga an taksa shanga role cha an ei kho nak nga thakip chhuakin tangka zanga pek an sifon Trafic Rule kongkau chon piaknak ngai asi Zarhkhatchung khan District Transport Office Lawngtlai le Lawngtlai Auto Rickshaw Drivers and Owners Association na chuan nakin Lawngtlai DC Conference Hall la Traffic Rules kongkau chon nak chan sensitization workshop on traffic rules an ngei hi chan hi District Transport Officer Pularang Rod Sailo ni chun chan ashwai I Lawngtlai khop chunga auto rickshaw khal I eikol ni zen mazat an I ni fatin an klik na traffic phunglam an zul lo swal ruanga le an ngal lo ruang na zonga hernak anton kho mi le phunglam an buar swal chan anton kho mi harnak te na chimfia nak ngei si in Lawngtlai muimel lang nak pakhat asin nak kong na chimin training a anchon mi na chu chate in chinchia I ataki mangchol dingin driver na chu acha hi workshop a hin Lawngtlai Motor Vehicle Inspector Pu Joseph L Pachuaw le Lawngtlai District Police Inspector Pu LP Zamhangai na sinin traffic phunglam na le driving manner na chon piak nak ngai an si ni fatin khopi chunga lir khau chok wak tambik otirik so khal tu na ni traffic rules le chol changling phunglam do an ngal lo ruanga mi pi harsap nak anton kho mi na le otirik so khal tu na zong ni harsap nak anton kho mi na zong hi chana hin chim nak ngai an si hi chana hin Lawngtlai khopi chungi otirik so khal tu le ngai tu tam ngai ani tel khau I bia hal nak le bia le nak chan mangin akal khau mi na ni chun an hlok pi ngai tia thong tan the Hniang ni hlei rup kumthong ni le hlei kwa khan Lawngtlai Town sanitation
task force to Lawngtlai DC conference hall Mizoram cleanliness competition kum thawngthar Laltlanchhung kwa tim tuah tim kongkau che in meeting an thu hi chut khawmi election officer pular murat sailong ni chana shwai Mizoram copy thiang izom lawlnak tim kongkau chin chwa si in hi he pe parin rakitim tuah chungnak thil phun chạy mai chi nak le tim tuah nak na chin chi nak ngai ase National Green Tribunal via chwa ban tukin hom dan ting phung nam pong town specific bylaw on solid waste management na zong zob chan nak ngai ase chun hu le din dial anti diata yojana National Urban Livelihoods Mission self-help group le an chungkhar member na ngandam nak le an than chap kho nak nga tiblap nak swatch SHG pariwar on nak ngai chot asin Health Department le Social Welfare Department tanga hamchat na kongkau mi Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana le Poshan Abhiyan na chon chi nak workshop wat se nak ni ape phone chot Swatch SHG pariwar hi October ni kumthong ni le hlei ko a khar asilai Paletwa Raza Minung zahi songaleng ay din ko nga lure thein Sinram kul paletwa pengwang wa le kiat phiau khwa pongkam laltlanchhung ruanga themawa khote arakzami minung zahi songar ringlong na chu ay din ko nga lure thein tia kan thei August ni rup thokin golral kap le AA siam tlai na ituk do na ruanga themawa khwate na chu anrakzam chu cha a Marazam pon na cha a ay din pek nak le phut na kunga chi nung asi cha a atuban tukin an har hi asi chu cha ral tuk nak ruanga an ma le zongin ratngam lo kan ma le zong ni bachan ngam lo in an asi tia khomi mi phun kongkau tol reltu kuyaw ning mi achim tu tan razam har nak anidor nak mun chu ti chungin sumilam paruk tlukal asi motor lamin sumilam pathum tlukal nak mun asi CBCUSA-GS ni press conference atwa pina US Chin Krifabu Zaring Law ay fund mi chu CBCUSA General Secretary Reverend Dr. Tha Orboishin ni August ni song pali jan leidar ni a Indianapolis i sham abun mi Chin Krifabu ki pastor Paul asom na i Zarhkhatchung CBCUSA chol changnak lian twan chang ni Paul theiter na press conference atwa pina Hakha Ichin Convention Center saknak dimhun an kan pek mi chu volei zok thiam pol ni an zau chang e volei a fe nak mun asikaw anti na in pi hi medem in sak a haw anti e pesom thu shong in heter asilai asak nak ding phaisa hi dollar nuai ni shong kan ngei chang e volei zau thu na ni hlo a dollar singa chu kan man tia GS pani achim thanglai chinram i biak in sak piak mi na pol biak in man thak le saknak kwa min chazin kwat dingi an kan halmi na an kan kwat kho lo cha a thakhatha dollar singa shong kwat ton mi biak in sakna project kan ngol ter changtia ICBM director Reverend Dr. Van Thong Lian ni achim thangle chin ramin Bible siang in kai ni scholarship kan pek mi na hi chwak laki akai khomi an set lo cha a akai dhumi an ma chun chaklai chin ram minung zong kai ter dimin lam kan on Kol vehvatnak Buddha abia mi pani hakha a high school kan kalter mi na an i prefa asmi pol nakin Bible rele thacham antei ma deu CBCUSA ni hakha Bible cha uksam ni kan center i atu hi adi chol ating lo mi an tam tukri cha a ukthonga in kan chwa chan lai an ti April ni song ni pani kum thong ti le kum kul a Lawngtlai to ati mi ICCYC khompi chu khompi dang hi aikal ni umruanga kumthong ni la kungkul April ni song panga chang ni song pakwa i than tla nga to ding mi chin music festival he to chi ding in let asian pi khabel khatu tana Thawngthar kan hun phan kho mi chu si